Atuvajki povije prostrani patištana Bistra, kje pogovorime za mjačkoto pleme za gnezdeno ponizinite poli, za mnogobrojnite stada ovci koji se napasuvale od bujnata i sočna planinska treba, za životnata sudbina, nova nekogašno slovensko pleme koje je našlo zakrila pod planinskite srtovi i grebeni koji mu vetuvale egzistencija. Geografot istražuvač Cvijić pišuval deka je toa najzafarlenijot i najskrijenijot krajina Balkanot. Lazaropoles Galičnik se najgolemi sela od ova pleme. Plemeto uštego su činuvale žitelite na Selce, Rosoki, Tresonče, Ugari, Sušica, Osoji, na Bistra i Stogovo, Vituši, Velebrdo, Trebište i drugi sela podolinata na Radika. Lazaropole prvpat se spomenuva vo vtorata polovina na 16. vek, a nastanalo od prvobitnite rodovski naselbi Volopušnik i Glavino, selo koje podocnavo prvata polovina na 19. vek, stanalo sedište na mijačkite rodovski glavešini, poradi koje je verojatno i go dobilo ime to Glavino selo. Mijačko pleme imalo svoje zname. Naglit od znameto se grbovi na onije državi po čija vlast bile mijacite. Ažderot je predstavuva Albanija, Lavot Bugarija, polumesečinata Turcija, a dveglaviot orel Vizantija i Srbija. Za potekloto na Galičnik kostojat povike pretpostavke od koji izgleda je najverodostojna deka vo vriježotna narodite se doseleni od seloto Galik nedaleko od Solun. Galičnik prvpat se spomenuva vo vtorata polovina na 14. vek, povrzano so Levendi Đuro, hrabar Đuro, poznat od narodnata pesna koji bil nastanet kako pražitel vo novo selo nedaleko od Galičnik koje denes go nema. Gari je jedno od poveketo mijački sela potpadinite na Stogovo, koje je postojalo ušte vo 14. vek, no koje je dobilo ekonomsko značenje podocna kako i drugite mijački sela. Toa bile mali naselbi, koji nastanale od doselenici od Albanija, koja vo srednjot vek bila preplavena od Sloveni, koji zasileno migrirale po pobedata na Turcite na te Georgiji, Kastrioti, Skenderbek. Vo 17. a osobeno vo 18. vek, migracijata stanala najmasovna. Niz cela Bistra, Stogovo i drugite okolni planini se prostiraat ogromni površini koji za razlika od savanite često gi natopuva došt po koje se odlikuva planinata Bistra, pa nezinata treva je bujna i sočna. Podrazdeleni se su blagi ridovi koje ublažuvaat prostranosti i za sebe krijat novi u bavini. Na nadmorska visočina od okolo 2000 metri tije se kako su zdadeni za napasuvanje ovci, konji i drug dobitok. Stočarstvo to bilo najrazvijeno vo 19. vek. Samo na Bistra, kon sredinata na ovoj vek, se napasuvale nad 300.000 ovci. Galičnik odgleduval 150.000 ovci, Lazaropole 100.000, Tresonče 80.000 i taka natamu. Bistra zime je pusta. Pokrijena je so debel sloj sneg i je negostoljubiva i surova. Zato avo oktombri stadat odele na zimsko pasenje vo Solunsko ili vo pobliskite krajevi, za da se vratat odnovo naprolet na privremeno napuštenite tereni, koga celata planina oživuva razbudena od zimski od son i se oglasuva od blenjata na ogromnite stada ovci i nivnjot nov porot. Go nema sega nomadskiot način odgleduvanja ovci. I on je malku što ostanale, so kamioni se prevezuvat na pasištata Bogevjelisko, pak so kamioni se da se vratat naprolet nazad. Život od vobačilata nekogaš se odvival po jedan strogo hijerarhijski red. Sobstvenik od nastavata bil Kjaja, a negovi od zamenik Para Kjaja. Rakovoditelj od na mlečnoto proizvodstvo bil Bač, negovi od pomoćnik Fičur. Kotarđijata bil onoj što gi teral ovcite na mozenje, a vo Kotarot postojele mnozina mozničari. Pokraj prihodite od mlekotu i negovite proizvodi, pročujeno je po kvalitet sirenjetu i kaškavalot, značajan artikal bila volnata. Spored patepisecot Božur, volnata se izvezuvala preku Solun za Francija, Avstrija i Italija.
Samo izvoz vo Francija bil vo vrednost od 2 milioni franci i pokraj toa što po naredba na Selim II od 1801. godina stočarite najprvi morale da davate 1/5 od volnata za potrebite na turskata vojska. Golemi prihodi ќаите su zdavali od provedenite koži, a osobeno od sirenjeto i kaškavalot. Mijacite postojano živele vo straf od napadi od zulumi. So deceniji selate gi štitele sejmeni, plateni lica od Albanija, pre čiji autoritet odstapuvale nivnite poznajnici Aramijite i Zulumkjarite. No i pokraj toa, često tije upadjale, ograbuvale i ubivale. Hroničarot go zabeležal kako najgolem grabeš na Galičnik onoj od 1920. godina, koga golema aramijska družina vodosluh so se meniti izvršila nečujen teror po koji izbegala su natovareni nad 200 konji. Poradi ova večna opasnost, kućite vo Galičnik se gradeni ili iscelo od Delkan kamen ili do prvi od kat, što ga odrazuvalo bogatstvo to na lugeto. Od mjačkite sela, Galičnik se odlikuva su izvonredna arhitektura na kućite. Tije deluvat gorostasno na strmninite i so svojete ubavine i cvrstina kako da mu se protivat na vremeto. Portite se pravenje od Delkan kamen, vovitna potkovica, što znači srekja. Osigurani se od vnatrešната strana so železna prečka zaradi sigurnost. Nad portata, skoro na se koja kuća stoji vtisnata godinata na izgradbata i imeto na sobstvenikot. Posiromašnite gi gradele kućite od kamen do katot, a potoa so štici ili so polnetica. Vo drugite mijački sela arhitekturata na kućite je obična, iako bile nasekade na 2 kata. No, site mijački sela poradi praktičnite potrebi, a i poradi opasnosti od napadi i ograbuvanja, imale po 2 i 3 vrati i skrivnici koji mnogo im pomagale niz vekovi. Borejki se za opstanok tije često bili iznenaduvani od organizirani bandi, pa toga ženite i decata se zasolnuvale vo tije skrivnici, dodeka mažite vodele borba su napadjačite. Dolnata vrata, koja predstavuvala glaven vles, služela za prifatjanje na krupniji dobitok, dodeka za gornji otkat se odelo niz posebni vnatrešni skali. Od gornata strana kućiti imale poseben sporeden vles. Zidari bile samite mijaci koji rabotele spored iznesenite potrebi na sobstvenikot. Site kući vo mijačkite sela bile pokrijeni so kameni ploči koji međutoa poredi golemite snegovi, skoro sekoja zima se izmestuvale i popuštale od golemio tovar. Skoro sekoje leto, prva zadaća na pečalbarite i tije što ostanale v selo so ovcite, bila prepokrivanje na kućite i nivnoto održuvanje. Poslednite godini poradi migracijata koja masovno go zafati ovoj kraj, mijačkite sela beja skoro iscelo prepušteni na stihijata. Sega, na napuštenite ognjišta žiteli to odnovo se vraćat od gradovite, no ne za da živeat tamo, tuku za privremen leten prestoj, pa masovno gi obnovuvat kućite ili gradat novi. Arhitekturata na gradenjetovo Galičnik predstavuva vrednost od poširoko značenje, pa je zaštitena i so zakon. Vo toj stil je izgradena i kućata na najgolemi od galički kjaja Tomo Tomoski i njegovi od sin Todor, pročujen zaštitnik na obespravenata raja, poznat vo Deborijata kako Todor Toma, džim se krale, Todor Toma polovina kral. Njegova je zasluga i zavređanje to vo hristijanstvo to na povike poturčeni semestva vo Galičnik. Novije vetrometini često se ginelo, borelo i taguvalo. Tuka vojuva i lindenci i borci od narodno-osloboditelnata borba. Spomenik od srede Galičnik na 19 zaginati borci gi podsetuva pokolenijata na neodamnešno to minato. No postojat spomeni od drug vid. Poznati od na Galičani doktor Muratovski ostavil za sebe češma kako zaveštanije na seloto. Drug Galičanec mu je podaril na seloto svojata kuća koja sega je pretvorena vo hotel. Lopušnik je nedaleko od Lazaropole. Bil sedište na glavni od štab na narodno-osloboditelnata vojske i partizanski to odredina Makedonija i na pečatnicata na glavni od štab. Zavijen je vo golemi stoletni bukovi šumi,
srede koji se izdiga spomenik na Zeginatiot poet i revolucioner Kočo Racin. Volazeropole je postavljena bista na Kočo Racin, čije ime go nosi iza drugata Volazeropole. V ovije planini Vojlindenski od periote razbijena turskata vojska odčetata na Nakje vojvoda, koja naodjela podslon i gostoprinstvo vo Seloto. Seloto, modolevalo na golemoturski od Bašibozuk, se borelo za opstanok i gol život su deceniji i vekovi. Na sekade ima bolni tragi od Minatoto. Vogari, kraj spomen pločata na Zeginatite borci buči gorska reka Bistra i Zanesna. Niz vekovi Mijacite gi održuvala verata. Na sekade se podigani crkvi koji po svojata arhitektura ne zaostanuvale zad arhitekturata na kućite. Starata crkva Vogaličnik bila mala, pa vo 1871. godina je zameneta so nova. Pokraj verski to obredi, voneja se rešavalo i za site pokrupni nastani. Rešavano je za učestvotovo podgotovkite za Ilindenskotovo stanije, vo koji Mijacite dadoa svoj pridones. Smilevo beše centar novije podgotovki. Dame Grujev i samiot Mijak od Smilevo, selo koje je nastanalo skoro istovremeno so Oreše i Popradišta, vodito vele škodi selenici od Lazaropole, Tresonče i Galičnik, lično se zalagal za učestvoto na Mijacitevo borbite. Luka Džerov, izvestuvajki go Grujev, je opišuva borbata što na 5. juni 1903. godina je vodila mijačkata četa na jama so turski garnizoni. Go smetam za svetol dolg, bo pismenata izjava pišuval Džerov, deke izdržkata na četata beše od Mijacite od Galičnik, Lazaropole, Tresonče i Gari. Vo Lazaropole crkva te isto taka monumentalna gradba. Ta je najstara crkva vo Mijačkite sela. Gradena je tajno, bez ferman, dozvola od sultanot. Koga bila podignata v 1841. godina, Jurčin Kokale, za kogog je stane zbor podocna, pri posetata kaj sultanot uspejal da ja legalizira vetuvajki izgradba na jedna džamija. Crkvata je gradena so pomoćna selanite, a najgolem darodavec bil i najgolemi od Kjajavo selo to Jurčin Kokale, koji stanal i ktitor. Ta je zoografisana od zoografot Mihajlo i njegovi od pomoćnik Dimitrije Dičo Popovski od sosednoto selo Tresonče, koji podocna stanal pročujen zoograf. Zoografot Dičo, pokraj scenito od stariot i novi od zavet, ostavil i nekoliko realistični freski od crkvata koji za žal ne se začuvani. Uništeni se konkrajot na 19. vek pri proširovanju to na crkvata. Tamo go naslikal Jurčinja, kako java na konj vo mijačka nosija, so sabija na pojas. Ova bil edinstven primer vo Makedonija, svetovni lica da bidat naslikani vo crkvi uštevo narodna obleka i so sabija. Podiča. Na ikonosta su traboteli drugi zografi, kako Krste Kolovski i Nikola Krstev od Lazaropole. Kambanata vo crkvata bila donesena od Vršac Avstrije iz Lijana vo 1856. godina. To je vtora kambana, posle ona vo manastiro Sveti Jovan Bigorski, koja je donesena vo Makedonija. Jurčin i pop Martin je snabdile crkvate i so crkveno-slovenski knjigi od Rusija ušte pred da bide s odzidana i si svrljeni od upotreba knjigite na grčki jazik. Mijacite dadoa poveke zografi, čiji izdanki i denes postojat. Site crkvi vo Mijački od kraj se gradeni najmnogu so sredstva na selskite prvenci. Taka i so crkvatavo selo Gari. Vo Tresonče crkvata je izgradena 1844. godina od najgolemije od Kjaja Sarđo Bradina, a ja zografisal Dičo, koji rabotal na mnogu crkvi vo Makedonija i niz celi od Balkanski poluostrov. Vo Galičnik bila najpoznati semejstvata Frčkovski, koje je dobilo prezime po Frča Četka, i Ginovci, koji rabotale vo manastirot Stevan Dečanski vo Srbija, i na konacite na Havzi Paša vo Skopje. Crkvata vo Gari je izgradena vo 1866. godina. Zografi, kopaničari,
dalo selo Gari. Otuka se pročenite zografi i kopaničari Petre, Marko i Jovan Filipovski, vo čija blagodarnost je istaknata spomen ploča pred vlezotna crkvata. Site ikonopisci i kopaničari od Mjački od kraji pripadjat na rekansko Mjačkata škola, na koja ne bile tugi i najprefinetite realistički izrazi nova umetnost. Tije gučele za najetot vo Sveta Gora pri venecijanski majstori. Kulturno i crkovno središte na Mjacite bil manastirot Sveti Jovan Bigorski. Najpoznatite Kalugerivo manastirot Jovan Bigorski, pišu vaše Cvijić, bile Mijaci, a Božjata služba sekoga što je služala na crkveno-slovenski jazik. Ovoj manastir bil svetilište nad svetilištata na site Mijaci, Voradika, Golema i Mala reka. Ovoj kulturno-istorijski spomenik koji se nalazi vo dolinata na reka Radika je osnovan vo 1020. godina. Za vremena turskoto vladenje bil razurnat i napušten. Duri vo 1743. godina pod arhimanditot Ariton Mjacite go obnovija. Vo 1796. godina bogatite Mijaci je izgradije i crkvata. Kambanite mu gi podari na manastirot srpski od knez Mihajlo Obrenović, a nekoliko godini podocnato agostoriji knez Aleksandar Karađorđević. Vo 1800. godina grupa mijački majstori kopaničari je odpočna rabotata na pročeniot ikonostas na manastirot, ne nadminato remek delo na kopaničarska umetnost. Ikonostasot bil napolno gotov vo 1832. godina. To i predstavuva vrvno dostiganje na makedonska umetnost od 19. vek. Kopaničarski oddel od ikonostasot go izrabotile Makrija i Filip Frčkovski od Galičnik. Tije se ovekovečile na ikonostasot, izrabotuvajki gi svojte likovi. Nim im pomagali drugi kopaničari kako Petre Filipovski od Gari, a rabotele spored opisite na svetcito od jedan Kaluger od Sveta Gora, koji isto taka ovekovečen podsozdavačite na ikonostasot. Učilište vo Lazaropole otvoreno vo 1842. godina, a po 26 godini vo Galičnik. Tije bea rasadnici na kulturni crkovni dejici koje ostavija za sebe vidni tragi. Trpezarijata vo manastirot Bigorski je izgradile Mijaci vo 1825. godina. To je dotogaš nevidena gradba po golemina vo Makedonija. Crkvata vo Lazaropole je podignal Jurčin Kokale, bogat kjaja, koji pokraj mnogu te ovci je kupil od sultan od planinata Lopušnik za 1200 groša. To je bil kođobašija na seloto poveke godini, a poto ako ga sultan od Mahmud II mu dal pravo da go štiti celiot mijački kraj, stanal načalnik na celata Deborija. Ova bil jedinstven primjer vo cela Makedonija od toa vreme, eden hristijanin da bide postojan člen na Medžlisot i da ima isti prava kako i deborskite begovi. To je gi štitel siromasite, a ne gi trpel silnicite. To je vešto manevriral megi otmetnicite paši i zakonskata sultanska vlast, za da go začuva svoj od kraj i rod, pišuvat sovremenicite. Za izgradbana crkvata najgolemi zaslugi ima Jurčin Kokale. Na vlezote obnoven crkveno slovenski od natpis od koji se gleda deka najgolem pridonesi zaslugi za nezinoto podiganje imal toj. Vo dvorotna crkvate podignat spomenik koji podsetuva na njegovata ličnost. Jurčin Kokale je značajen po svojata autobiografija, koja je prva poznata autobiografija vo makedonskata nacionalna istorija so svetovna sodržina, ta je važan izvor i za istorijata na makedonski od jazik i pravopis. Jurčin Kokale vo Lazaropole nikomu ne mu dozvolil da se pomuslimani. Novogaličnik imalo pomuslimaneti i to so Tomo Tomoski, pročujen kjaja vo Galičnik, uspel da gi ubedi i tije familiji vo 1843. godina otišle vo manastirot Jovan Bigorski kada što se pokrstile i vratile vo hristijanstvo to. I sami od Jurčin, davajki primjer deka gi prihvatja kako svoji braća ovije lica koji se vratile vo hristijanstvo to, jazel od familijata Sinanovci zasnaa Kala. Vo Galičnik je spomen muzeot na Georgio Pulevski makedonski nacionalni kulturen prirodbenik. Samouk, gramatičar, istoričar, poet,
sobirač i izdavač na narodni pesni i golem revolucioner. Drug sin Namijacite je Partenija Zogravski, prv makedonski episkop Bokukuš, mitropolit egzarhijski Vopirot. To je osobeno značajen kako filolog slavist, kako folklorist, publicist i učebnikar. To i prv je razrabotil strukturata na makedonski od jazik. Puleski ne beš obrazovan kako Partenija, tuku samo razbuden samouk, čovjek od narodot koji ne odbiraše mnogo od gramatičkite pravila i interpunkcijata, kako što veli Blaže Koneski zanego, makar što govoreše za tije raboti. No tok mu toa napravi Puleski da bide neposreden izrazovač namisliti i stremežite na narodot. To je izdade makedonska ta pesnarka Plačenije makedonsko, kratka slovenska gramatika i makedonsko-arnautsko-turski rečnik. Đorđo Puleski pozanajet bil zidar. So zidarski otum go izdignal glasot za samostojen makedonski literaturen jazik, za makedonska samostojnost i se borel za tije ideali. To je bil bestrašen junak, pravičen i druželjubiv. Puleski ne oblekol građanski ališta, tuku vodolama umrel iako je vršen pritisok da se preobleče. Mijacite od sekogaž bile veseli. Pečalbarskite maki i teškite planinski životni uslovi gi polivale so vedri tonovi. Igrate i pesnata porotkajeni vo raznovidnito običaji, kako da go sodržat sve to ubavo što tlejelovo dušite na mijacite niz vekovi, pa za vremena sadbenite denovi koji traja od četvrtog do nedela navečer, kako vulkan poteče veselosti i razigranosti, u štednji od den ponedelnikot, za da prodolži teški od život što gi sledeše. Ova ne je vistinska svadba. Seko je leto na Petrovden se sobira Galičani i ja praveja ova improvizirana svadba, za da se podsjetat na ubavite običaje i nosiji, a nosijite se mošne živopisni.
a što go pravi galičnik na Petrovden, vola Zaropole stanува на соодветен начин на Илинден. Во галичник е свадбата, а во Лазарополе други атракции. Заборавените носи и обичаи одново се бараат за да подсетат на тешкиот печалгарски живот, некогаш и на ситните радости што тој им ги донесуваше на луѓето во овие планински масиви.